Sanibonani. Ngesikhathi umkhonto uqeda ukurejistela ukungenela ukhetho, khona ubhuti owakhuluma la e-social media wathi isizwe samaZulu uma sesifuna ukuyenza into esifuna ukuyenza bayakwazi ukubumbana bahlangane bayenze leyo nto, whether it makes sense or it doesn't, it's immaterial. Kodwa lento abafuna ukuyenza amaZulu ayakwazi ukuthi ayisupport into yabo, ayimele irrespective ukuthi wena ufila kanjani ngalento yabo. Wathi KwaZulu Natali kuphela lapho abaculi bakhona okanye ama-artist akhona athi meshonile anikezwe support. Wathi kwamanye ama-province ethu wakwezwa kuthiwa umculi unikezwa i-support ecishe ibe presidential funeral mangabe eshonile. Wathi KwaZulu Natal abantu bakhona basuka baqala izikhwama, wabala ubaba uMsweli ukuthi uqala isikhwama, umuntu nje wakhelwa manje isibhubhubhu umuzi makufuneka umuzi ukuthi awakhe aphume emkhukhwini okanye emjondolo ahlale emzini odecent. AmaZulu analeyo power naleyo grace yokuthi into afuna ukuyenza akwazi ukuyenza. And ngicabanga ukuthi amaZulu mengase ayithathe serious le grace uNkulunkulu awaphe yona yokuthi uma efuna ukwenza into akwazi ukusupportana ayenze leyo nto ayifunayo. Kanjalo nasey'ntweni eziwubugebengu, iprovince yethu ihlaseleke, iy'thole ihamba phambili ey'ntweni ezinhle nezinto ezimbi. Baningi abantu kuleya province okanye kulesa sifundazwe esingathi masinganikana amathuba ngokwama-gift ethu, iKwaZulu Natal ibe isibani se-South Africa. Kahle kahle iKwaZulu Natal ayincikile kuma-politician ukuthi ikwazi ukuba yiprovince engamela lelizwe ililide ilikhombise ukuthi kumele sibhekephi njengama-province njengezwe lase-South Africa. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi iKwaZulu Natal ivelele kwezobuciko nesayensi. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi iy'fundiso zakwaZulu Natal zibe nendlala yokuthi iy'kole nge-weekend namasonto ngama-weekend aphenduke izinda zokufunda i-mathematics ne-science. Asisho ukuthi ukukhulekela izimo ukuthi zishintshe ku-out of fashion, kodwa at a rate things are moving. Umkhuleko ngeke ukwazi ukuthi usenze izwe lakwaZulu lase-South Africa likhompithe globally namanye amazwe uma ngabe kuwukuthi asisukumi sibheke izinto ezibalulekile eziyingqalasizinda ey'zokwenza ukuthi intuthuko yethu iye phambili. Futhi akumelanga sisebenzele ukuthi sinconywe ukuthi ngesikhathi sethu si-achieve everything. Kodwa kufuneka sisebenzele ukuthi sibe ne-master plan ukuthi siyosebenza nathi sibeke lapho siyobeka khona, iy'ngane zethu ziyothatha ziqhubeke ne-baton, zigijime nazo amagama ethu ayosala emlandweni. I think kuyisikhathi manje ukuthi iKwaZulu Natal iki-revise indlela edume ngayo, ubugebengu, ama-drugs, nani nani. Angisho ukuthi amanye ama-province awanazo iy'nkinga, kodwa ngifuna ukuya KwaZulu Natal ngoba iyona evame ukugqama ngezinto ezinhle nezinto ezimbi. Ukuthi kuningi kakhulu esingakwenza siKwaZulu Natal si-demonstrate i-South Africa ukuthi lesa sifundazwe singakwazi ukuy'phatha kahle hle, asidingi ama-political parties. Ukube kuya ngami ngabe yonke lento yengamelwa isilo ngoba kulula ngoba thina sinanesilo. You talking 16 million eSouth Africa bakhuluma isiZulu. So it's a 12 million people province. Ziningi iy'nhlelo ezingavela kulesa sifundazwe mangase uZulu ahlangana, ngoba uZulu mase memezile izulu eliphezulu kwathiwa ahlangana Zulu. Siyakwazi ukwenza izinto zenzeka, kodwa kunale disorganization ekhona phakathi kwethu eyenza ukuthi njalo masifuna ukuhlangana ngezinto ezinhle uthola ukuthi siyakwazi ukuplana, kodwa i-planning yethu ifike isishaye ekutheni siyakwazi ukuplana ukususa isitha sibe joined together, sijoyine izandla zethu silwe nalesi sitha esingasifuni phambi kwethu. But i-plan yethu ayikwazi ukudlulela ngale ukuthi mase siyitholile-ke lento esiyilwelayo,
khona abantu abakwazi ukulwa ngey'khwepha ukuthi kususwe isitha. Khona ezinye izimpi ezingadingi ikhwepha ey'dinga umkhuleko. Khona ezinye izimpi ezingadingi ikhwepha nomkhuleko ey'dinga ubuchule, scientific research, scientific solutions. Masingakwazi ukuthi sinikane i-gap ngokwamandla ethu, ngoba sinamandla ahlukene kakhulu. Khona ama-historian KwaZulu Natal abazi umlando abawuculayo obaba uMdletshe, inyosi yeSilo. Mayemalana ekhuluma ngomlando kwaZulu ayikho into engingayiphawula. Kodwa mangase sikwazi ukunikana i-gap ngokwama-strength ethu, njengoba sibona nje i-strength sikababa uJaji Hlophe ePhalamende when it comes to matters of law. Masingakwazi ukuthi sinikane i-chance enjalo siyamaZulu, we can demonstrate ukuthi ubuholi nokuphumelela kwesizwe kuyinto enjani. Nasi isizwe sabaKwena, sabaTswana, baze ba-owna ngisho u-freeway u-N1 mawubheke eLimpopo, bizwa ngokuthi baKwena highway. Yini enza ukuthi KwaZulu Natal nathi uSandral singangeni laphana kuthiwe the Zulu Kingdom awaits you? Yake yaqala into enjalo ngesikhathi kusaphethe ubaba uManzankosi, ubaba uNdebele. Ngakhuluma ngaleyo nto kwenye amavidiyo ami lana. So masingase sibuyisele leya college okwakuthiwa iCwaka College. Njengamanje abantu balambele ukufuya, wonke umuntu uzama i-small scale farming, but ulwazi lokufuya abantu bafelwa imfuyo yafa amankonyane bezama ukwathenga cheap because ulwazi asinalo. Mangase KwaZulu Natal ithatha i-decision ukuthi siyayibonga i-LO iwusizo, kodwa i-LO sicela iphele kwa-grade 7 or kwa-grade 8 kuqale i-agriculture so that we can fix the hunger problem. Ngoba uma ngabe sinenkinga yokudla, ikhaya nekhala lingenakudla, i-subsistence farming ibheda, so imnqoqoza iy'ngane zethu ngenhlamvu ukuze kubuye uJesu. Akekho umzali, umama uthwala ingane u-9 months ayithwalele ukuthi ibulawa amaphoyisa okanye iyokhulela ejele. Akuyona indlela yokukhulisa iy'ngane leyo. Zulu, hlangana Zulu. Ngelinye ilanga uhlangane nje ungahlanganeli ukuthi ususa isitha. Ngelinye-ke sihlanganele ukuthi singamaZulu we refuse ukuthi ipolitiki sidunge, whether ipolitiki yenkathi noma ye-ANC noma ye-MK, zonke lezi zinto kufuneka sikwazi ukuthi sithi we go above party politics. Thina siwuZulu, thina siyi-pride yesilo. Thina sifuna ukukhombisa iSouth Africa ukuthi how to lead and do things better. Siyinikeza ukuthi kulo 10, 15, 20 years sifuna KwaZulu Natal ukuthi lead kwezobuchwepheshe nesayensi. Ngoba bakhona ama-graduates akhona, gcwele wonke ama-university amanye ama-graduates ase-KZN. I'm proud of iLimpopo. iLimpopo, majority of people abakuma-position asine kuma-organization, majority babuye eLimpopo. Abantu baseLimpopo bakusabi ukusebenza e-KZN, engakwazi nokuthi sawubona. Kodwa nje mefika laphana kushaya unyaka isiZulu esesazi, thina siyasabi kuya kwamanye ama-province. As a result sihlezi sinkonkoshela ukuthi sohlala KwaZulu Natal ukuze kube yiyo lenkathi, singafundi amanye ama-dynamics empilo nokurelate nabanye abantu aba-different kuthina. But let's use the power of numbers. uZulu unama-numbers. We don't need foreigners KwaZulu Natal ukuze sikwazi ukuse-establish. Sidinga ukuthi siyihlele, silungise ama-price ama-products ethu, sibize kahle, singalwi nama-customer ethu nge-price, singabi kwi-price war. Sazi ukuthi leli business akudingi ukuthi likhulele ukuthi namhlanje sekufuneka ngicebe ukudlula bonke abantu gijima ngama-Range Rover. Kodwa ibhizinisi engilikhulisela as part of contribution to uZulu. Ake sihlanganeni iZulu, sinamandla. Ake sibe namandla, ake sibatshazwe yonke indawo, ake sithi masiqhamuka yonke indawo sibe isibatshazwa. Kuthiwa hayi madoda kodwa khona ama-province, kodwa hayi KwaZulu Natal. Ake sithi go above party politics. Uma kukhona incija yethu esenkatheni asiyitomule siyisebenzise. Uma iku-ANC kulungile, it's fine. As long as ekugcineni isizwe sikaZulu siphakama. uShaka wahamba at the age of 33 elilungisile izwe. Thina sohlulwa yini ukuthi nathi sibe khona ngekhathi zethu, sibe present saziwe. Masilala kuthiwe kulala amaqhawe osompisi, ondlela kasompisi ogodi Dompemba. Sohlulwa yini? Sukumani ngane zakwethu, siyabonga. Ngiyanithanda.